Kato weapon si me kacheng si hempo jesu me pen kardom pipijer lo kardom ning chelo na itum kato weta arnam hirju me pen me punlang pusi nili tum ta hem sita arnam hirju me pen me punlang don mali tum jurde include pisin nili ba so sermon nali tum thing no one lo pini nali tum men kacha thana bra petji sermon mate arnam lam a topic mate thepin nili ke en pon mate ke andam kelahan lo ning kechui mate aring lo English lam mekin repentance ning kachui palam se pin nali tum penali malum sopor arna malam thana mara pe pasinali nali tum masino bang lo asi pini litum arna malam thanam ji phan mate ning kachui polong nili bible lovers mate bible ang deng ken pon lake mark ang depi si ang deng so krepo mark pangitok pon berta ka me si ang deng so krepo long pen na siladak langsung si toklo ahut chok tanglo lapen arna marat wang tanglo nang tum apap he pen ning chirui ra birta ka me koinot arna malam tak arna merje pedana ladak langsung si pulo laki hemput chisu kacheng si alang li public ministry alang li arna makam klam ke pangcheng si hut alang li rat ng fan ke than ke cheng si a preaching matas arna malam ke lahan lo alang li ke than ke lahan lo ahut chok tanglo lapan arna marat wang tanglo nang tum apap he pen ning chirui ra birta ke me kroinot si Jesus Christo ke cheng si than a preaching alam ke lahan lo ton mari lasi pinin lai tum pen la the first preaching of Jesus Christ ning chirui na repentance ko labang so lam si pinin lai tum pen ni ke thano pe pasin ni anal tum thano bang ton mari lasi itum lang na sinang ke cheng si number 1 ke lahan lo ning kechirui ke kopilo what is repentance ning kechirui ke kopilo boleh ke cheng si tum thana mona what is repentance ning kechirui ke kopilo pulatang te Greek alam the pensi labang solam bang lo lake metamelomai ko alam si bang lo Greek alam pen amening ke hello pap ke klema pot aning kachiduk pap ke klema pot aning kachiduk wapan se Greek alam pen metamelomai pagi pudam mari tu metamelomai pagi lake pap ke klema pen pot aning kachirui wapan se la ke pudam la si repentance mate aning kachirui what is repentance aning kachirui ko pilo purtang tela ke answer ke lahan lo pap ke klema pen pot aning kachiduk ne pap klem delo ne chok chedelo arna mangno ne pap klem tango ko pen pot aning kachiduk aning kachi oi halaso pasi ning kachirui pugi puda don mali halaso pasi repentance pugi puda don mali la situ na nam senang lake Matthew chapter 27:3 Matthew pen kitab pona berta ke me ingkora troxy ke thomalong sila bang solam ke kitab don mali tu har dalasong si tok loi tum nang namra pelo nang ansi jisu phan ke pathi ji hukum pipo pu chinisi jisu phan hotur ardeng te hodai abang Judas aning chiruisi hala rup atangka hongkep kurusara ke the lapen akesara tumalong wang thulo lapen alang li pulo ne pap klem tanglo latu malang li phan thaksi pulo nili tum thang tachini ni lakenang li kam mechang arnam lam thak aharjimi pedana lason siradak Luke Matthew 27:3 long pulo ada bage Judas Jisu phane se jojor tetlo Jisu phane se hutu dari deng hodai tetlo pu pena pot alang le Judas aning kachiduk thu alam siradak Matthew ingkora troxy ki thom long tum long lo don mari ladak Jisu phan ke pathi ji pahukum Judas ar julong lo mate chinisi alang li aning chiduksi de aning chi oisi anale ko pilo ke claim ke labang so tangka rup thong ke batangka kurusara ke thela pena ke sar to malong wan thulo pusipo lapanda ko pilo Judas ki pu bang ke alang li pulo ang teng so plilong pulo alang li pulo ne pap claim tanglo I'm sin I commit sin ne pap claim tanglo pusi
Judas bang ada kipu don mali tu nepap klaim tanglo nepap klaim tanglo pusi Judas tapolo la alang li aning chiduk piglo pi bangke aning chiduk piglo Yesus pan si jordan lo pola la sala so aning ka chiduk pan si ning kechirui pusi Ibrilam pen meta melomai bagi pudam don mali tu adon tu nam sina what is repentance ning kechirui ko pilo polong Greek lampan ako don eso nam sina Kadang ko Greek lampan ko fililo metanoia ko meaning kala lo alam theke papa ot pen athik pet aning kechirui papa ot pen athik pet aning kechirui mane ala li pap idura mane pap klembom lo bangso papa ot pen alang le chichi nisi halasa papa karakter halasa oda durpen papa oda durpen aning athik pet aning kechirui binong athik pet aning kechirui halaso panse ning kechirui pui pudang tan mari nase ning kechirui ke kopilo purutang te lagi nomor sikala hanlo bab ki claim pena pada ning kechiduk nomor hini bage papa ot pena athik pet aning kechirui athik pet hok pet aning kechirui halaso panse ning kechirui pui pudang hala bang itum clear lo kasi no itum thanam susinang no pen Papa ot pena ning kechirui polong itum Bible lang namji putih itum lang namdelo nang Matthew chapter 3 verse 8 Matthew berta ke me ke thom ade so ner ke long na sang pulo athik pet aning kechirui ot athik no athik pet aning kechirui ot pathenon pusi John the Baptist abang so lam rarat dong phat athik pet aning kechirui non pusi rarat dong phat abang so arnam preaching berta kami alang li thando alang li baptism pi bang si babang so lam alang li ning jelo bab ot pana thik pet pana ning churi ot pathena si John the Baptist pana bang so berta kami thando la se Jesus Christo la pen John Baptist atum la bahani tum first ke than cheng abir ta kami kala ke ning churi nang chilam salang itum thando dum mali to asala bang so lam se the first message of Jesus and John the Baptist was repentance and ning kechirui alam sila tu kan papran la seniri same pinila bang solam ning kechirui palam itu makan hangsot hepe lang ili karbe Christian tu puch matadam si nili pendang long ili tum keto ve ning kechirui kenang gulang ko matadam si nili bang so topik wan tan mari selan bang itu lang nam senang ko son si ning chirui potang teh how to repent mate ning kechirui towar ways of repentance ning kechirui towar mate how to repent ko son si ning chirui po palam sina tum chathana mena number hini long bang chathana mona how to repent de ko son si ning chirui po mate ning kechirui towar number 1 nili hale tum pan pen pini kewan number 1 kala hanlo arna malam karju ning kechirui towar kala hanlo akapregali bonta arna malam karju hello ning kechirui atto warlo dan maditu nali lependeli hasro kang chap Bible ke purhi lapen ke girja hemlong kadom hemlong pastor atum dikon atum mate evangelist missionary reverend atum arna malam ke than kar judun hanlo ning kechirui ke prap atto warlo dan maditu pamane youth kemelong arna malam kar judun youth retreat lo arna malam kar judun conference lo arna malam kar judun nikane si amai pilong annual general conference lo arna malam kar judun arna bapan to ben arna malam ke than kar judun hello ning kechirui atto war nubore si nai pan pen ke ban alam kar hello dan maditu sining kechirui atto war ko pilo upload nubore si ke arna malam kar judun nang ile pen de jongsi arna malam arjudun purutang te athik pet ben arna malam arjudun pen itu labang suarna malam in ninga lo chibi the lapan practically akam na klemun purutang te lahan lo arna malam kar juke keme sen ninga chiri atto warlo dan marito de keme sen ninga chiri atto warlo la situ nang nam sinang Isiaricho first king Isiaricho inquire si inquire proxy long
isia richo ang neng ping koi resi ang desun koi track silong ili tum pidam sinang Elijah kipu ke pajoda hud Ahab ame thang achoy ching sek lo lapan lahai chep blok lo lapan pethoi la chik lo la an ke choji molo lapan pethoi la pensi ame jang lo lapan amahang ikui lapan aning ke duk pensi dam lo arna malam ta ke pedanang ladak seme tum thek long lo si richo in koi re si ani sun koi ra trak si long bang ke Elijah ke thanalam mate Elijah ke hem phu pen ke bang alam si mate arna malam si hem phu ke paput palam si Elijah ke Ahab pan lo lapala bangso Ahab Elijah ke thanalam mate arna malam kar judin long pen bot alang li aning chiri de kusra tum thek long don male jong si tum atmo jong si tum mata khani jong si tum lang nam ji purtang te che thanam ji purtang te halda ke dinglen te mas te me tum che thanam pui ji purtang te Ahab pason kopi pos aning kacuri lo purtang kopi pot si Ahab tadak aning kacuri lo je hem phulam ka julong pen pot kopi pos aning kacuri lo kopi pap pen pos aning kacuri lo purtang te ada tum thek long bang ke isiri chong de ang teng ping ko de silong pen wa bet anyo si tum lang nam lo pote tum dak akhani bang tum dak thek long po atomu bang ada lo so han lo hadak Jisrael porong adung long Ahab richo chodim hadak Nabot punya murid dulu hal seorang adung long Jisrael orang adung long labah bang so Nabot amunit lake drakha arik aperi mepek pek apa si la Ahab richo bang ke Nabot pan pulo je nang drakha aperi ne pan nang pacarai long thak si Ahab richo bang Nabot pan pulo Atike nang han la bang so nang drakha aperi nang ne han ke tikiji han ke aperi tukrai pan ne ding hang pusi pulo lapen la solar ne akaprek me muchot khaberi na panang pitipo apa naning hang purudang te ne nanyo sina ning hang tang te ne mesen at dorpen na panang piji na pidaji usi la siri choin ko re si lapen ang deso hini lo magi alang li ason sit pulo na boda pa ne tangkapen te nang nam dat pusi pulo lapen na bosi ang de so ke thom lo mage na boda ma thawlo ne pusa at pesi ne la chipen pulo na bota first tak dong lo ne na phanang pacharai long le det ji phan hem phula paklem klena ne na phanang pacharai long det ji phan hem phula paklem klena pusi na bota bang tak dong lo la pana poseng deng pip lipen puaru me situm lang nam lo purtang te hal daga bang ke la na bot ki thak dong pena bot Ahab abang aning duk pik lo aning duk pik pasal li hem chedam lo apa hal dak ekene a hem a source itame la richo pipas de melang pan arjulo ko pipo sinang kananing sibatu kenang ke bebe ketilai lo si arjulo apan richo Ahab richo bang thak don lo ne je nabot pen la sona sone chi kidam lo drakha biri chu hang lo amase ne pan nai piji paraning kan kedet thak don si bu je thak don sanang li aning oi pasi betalong kilai lo pasi tum dak khaso lo tom thek lo la pen posia phi ke ne richo pi bang mate Ahab apiso richo pi bang pulo je itum lason an gichu an gihum program pathik nang hala sohor itum la nabot patahang nang lapan ala pan ko pilo ai ken ne amman ang hoi pinang hang de nang lapan amman ang hoi pinang lapan hala sohor lapan la son de arbok nang je nang richo aphan lapan arnam aphan ahirjunu richo aphan lapan arnam pan ahirjunu pitang lo kule itum kena lapan arbok nang lapan bok nang bahini keno menit hang nang lason le bok nang pusi la richo piso bang lason si Ahab pan lason si advice pilo lapan apoda pi hang lo lapan dak son si la achakri tu mate richo achakri tu la tu go vera tum akene nabor pan lason si alang pan pachi dot dot mali tu lason akoi pisi alang pan pachi dot mate apra armutet lapana posia phi hempur julong lo hempur namar julong lo je na bor beri Ahab chana dam dat po puar julong si Elijah phan in kilo Elijah phan pulo nang dun sirak non nama nang dun sirak non je la bangso beri na bor beri Ahab chana dat po posinang dun sirak non posi Elijah phan isiri cho in ko resi le pen in ko long la na lo te tu ek long pakada Kasi Elijah Ahab richo dung dam lo lapen Ahab thek long si Elijah pan pulo nang
dak thak don mage nang ne long tong kiwang lo ma hotur si na Elijah phan arnama montri phan kenne la ahab bang arjilo la pan Elijah thak lo kalang lo Elijah thak lo hem phu meng den kahino akam apu thak si nang ke na me thang jehodai parsiklo pusi Elijah bang pulo la pan aphi hem phu ke thana lama teng si Elijah bang ahab chupan pulo je nang puthak nang ke vir chamaro nang virdat po na hem tu na mat si virdat po la pen ke pin so do andame hem phu na pa vir lap po pusi hem phu Elijah bang ke alam se teng si ahab phan Elijah pulo la pen ko da thok silong la sa si tok lo Elijah ki pu ki pa jodhut ahab ame thang achoy king sek arna ma lam kar julong pen poda lang li achoy king sek lo la pen cheplok lo la pen pe thoi la chi lo la an chota kali serang ni fasting lo an chumo lo pe thoi la chi sia mek jang lo la pen mahang ik koi la pen aning aduk pen si dam lo sik aning aduk pen selang ni dam lo sik la pen posi hem phupolo Elijah phan jo ne ingno ahab ko an chipa biluma ne ingno ahab ko an chipa biluma posi engkora 1 King 21:29 long hem phupolo la su ke claim apot la kai si la puthak kibir ne wan velu pusi ko kai si ahab puthak akai puthak ne kibir wan velu pusi athe lang la ning chirui lo pusi ase arna malam kar julong pen apot si la ahab ta aning chirui lo dan malito la sin nang ni la pen ni la pini inding ka chirui je to war ke la loi tum arna malam arjudunang ji pastor tamarna malam ke than di kon tamarna malam ke than church leader tum pulpit long arna malam ke than itum arjudun pam benang ji itum girja long itum dhyan dun le singki dun rong mobile burden rong la sang claim place itum arna malam arjun pam melu putan te la han loi tum ning ka chirui to war lo dan malito na see hearing the word of God is the way of repentance de ninga chiru to war ke arna malam karjudun putan malito halo na ito bakit pinigit ka nagkataw ninga chiru to war no bro hini long itum chathanam sinang ko ninga chiru to war ko pilo de how to repent ko sang sining chiru ko word na bro hini ke pap claim tang lo pukachikubir ni pap claim de lo ni arna mang no ni pap claim tang lo ni porna mang no ni pap claim tang lo puka surrender kachikubir hen lo lake ninga chiru to war lo kan malito Lasitum dak Luke chapter 15 verse 18 long jong situm lang nang lo purtang tahar dak Jesus Kristo isi atomo so dak thando lake sopo bahidi mate so chongwer atomo har dak Jesus la sansi pulo asopo inore monit asopo bahini dolo akleng na kibi dan akibi bang apolong kelang na ji alang li akhita to hangpon lapsi alang li ka brek hello pinga da chongwer dam jilo bahar dan ning hangal lingsi tangka hijik lo claim lo cholo dam lo kheno kam lo analang li claim lo la pena posia phike alang li hada da kim thulo akim thulo de la pena halda alang li ke chuji panta bedar la pena peri tara thanglo sik hada Yesus Kristus la bosot mo thang la pena posadang li an ke chuji pan adon salang li chorek mate kam chori dam lo pusik se along dim kam long lo akam ke do stemenang hak siwi nang ji harit kapan phagatum ke choan se chodunan ji hala so teng sarang le hardak chok hampu ne klampo pa na pose sopo ki bi bang alang le phaki bi kam siklam lo kapan phak tum ke cho athe hu kharok o athe hala bang so athe aku sarang le chodun lo pose la pena pos hala dak la bang so amonit aning chirui lo sopo ki bi bang o ne po hem de ne apana to man ta ke chod phan dor blok non ke ne kan khir pa se thinang po pa na pos alang le aning chirui lo api bang ke Luke chapter 15 verse 18 long kato bang san lo ne thur sini polong dam chu sana la ning lo chepat thik lo la pen ne pudam po ne po phan po sining la pen nang be thur sini pa klem tang lo sini pudam po sa ning lo ning chepat thik la ning chiroi lo la pen po sa lang le apia polong che dam sa lang le pudam lo po ne sining la pen nang be thur sini pa klem tang lo si alang le polong dia chu hang lo bang chiko birlo ne pa klem tang lo si la pena posa pola pan dialo dia jedat ma apo dia dar lo don mali la posa pikir ta ni arong chipi apota ni arong chipi si ada party cholo celebration lo si eda mong dak sopo hanya to lo la sela ba so sopo kibian aning ne pa plem tangu ko chiko
bir ko bang dia det thik na sona thak se tum por nam long itum paplem tang lo ne chok se lo pui di chirung pan surrender chiko bir dam por tang te ne paplem telo ne chok se lo pun chiko bir lo por arnam git panan dia ji sening ka chiru to war kan ne chok se lo putum ne paplem tang lo putum chiko bir na jidon mali dum number 2 ne paplem tang lo putum chiko bir na ji nalo la sidon ma itum ta thanon bisinang number ka thomlo point number 3 kala halo me thang apan ka chethara me thang pan chethara mane ne arnam ne pana na kang hon ste me ne arnam a betur si kam klem rong lo arnam against in the dam rong arnam ning hang he kam sin klem rong lo pola bang so itum chethara technology me thang pa mate arnam pan ka thera so bang itum meaning lo itum do technology alo te itum papen ni kasi that job 42 6 long job 42 6 long itu na ram sinang job on day pi likapra kini ande so trolo lasine ki pulam an ne chetherak lo lapen long lia du thek lo he pen sine ding chirui lo arnam lap tak ajai bedana adak job ta me apike arnam phan alang le hang ka thek tak arnam along mana akhir jino ke hang alam kining je amlang am hang ka thek ani alam ka thak me ka du ka ve por apike arnam alang par akhir jino ki pitu the bull blessing ki pitu me ka du ka ve akhir jino ke thek long sa alang le apike ame thang phan chetherak lo ne ki pu alang pe na pot le chetherak lo ham pu si job ta me alang le chetherak lo la pa jok se alang le aning chiri lo ski masih dum chetherak tak je itu ke chok che pena pot itu apa pena pot itu ini cethara hello putra halo ning ke chiri atto valo dan mari do la number prilong tong na sina number prilong oson si ning chiri ko how to repentance mate ning ke chiri atto bare ko pilo pulde number plikela halo dan mari tum pap ka chiko bir itum pap bang chiko bir fake naji papang chiko bir fake naji ne pap klem de lo pu bang ke arna phai tum dia chu hang pe kan chidon mar arna phan dia chu hang lase isia jor nei pi isia ne so sir kep long pi lo top pe ai tum lang na sina bon ta iri le me thang apa he arna mang no chiko bir lo te alang li ka me thang ke cha te ke klem abang la ben thoromi pe da bang lo apot si alang li e pap he dia ji la ben ini tumak he no akam anta pekang je ana malam thak ana milchmi pedana asrada rason si pulo ana me kya me thang ke cha te klem ma posi tum jong si me cha pap akpa he ana mano chi kupirlo purtang te alang like me ke cha te klem bang la pen mi peda bang lo posi et pap he dia ji la pen itu ma he no kam ta pekang et chi posi isi zon nei pesi ni so ke bang pulo bole aso posi itu apa kupirlo potela ke arnam gitu pada dia polisi ning kecil ya towar kira lo nomor plate itu pap cukup nang je nomor polong itu nana sina nomor pon ni point posiban colo ning kecil ya krong lo nomor pogala halo hempu nang pakeng keng itu arnam situ pana pakeng keng nah halo itu heng lo ong purtang te itu mapan arnam na pakeng keng nang ni depend ni pan arnam nang pakeng itu baik song lo purtang te kemari tingke apra heno piglo abara pike arnam ala pan asat si pawang lo lapena poti alang le kisung ke phopena podal pi anang aning chiroida gari bek bang wan accident det pena mara pi alang le labang so accident pena mat aning chiroida de lason isi mane isi thetu ma kisung ke bang pena jo aning chiroida lason arnam na pakeng itu pandu arnam na pakeng itu pandu hala so itu arnam na pakeng lo puche accepting ke peje ton mari arnam ne pha duk ne pi ne ni arnam pen so arnam hello pik ne pha duk na tet ko bang kali bonta la ke ne pha arnam na pakeng lo arnam aning pachui nang ko pang si arnam ne pan la bang so kisung na ko polo bala so situation ne ke kon nang lo ko bang si tum ining chiri don thek ni ra dak ton mari arnam na pakeng ke ko pi bo sana pakeng lo de to pana ching hon duk pe na po itu ngana sana api bo ta me thang so ma pan ke ne heno ulu pute akeng ari pen so achin pen sa bot akeng no sa bot di anu heveng ret kopi pura lagi ke pakeng are yang pas anu ke heveng apan ke chin pen ke sap akeng sa bot kopi polo te lagi ke pakeng
areng pasal pakai yang balik apa apa itu ke betang somar pa lasong thang itu arnam somar lo si itu apa ke arnam lo pas arnam itu pan itu ma pornam itu pan pakai yang na so itu pakai yang tek nai dan balik arnam against them kita si itu arnam ni pan na pakai lo boleh itu cuma thara tek nai lasi ke paklang ang deng pikit thoman so pressure ke apa lasong stok lo nili kacing hona tu apa nili ing check bom nili kacing hona tu apa nili ing check bom lapan areng ta paso bom lasi mata pa merah ning cirui non ke paklang ke thom pressure ke palang don balik arna berjumi petana asra langsung si pulo ke paklang long ni kacing hona tu apa ni ing check bom lapan areng ta paso bom sikipo arnam kacing hon atau pan asomar pan areng paso bom lapan ing check bom thodan balik asla itum sungprung ke pohot asat sungprung ke pohot mane peni accident ke pohot peni problems ki sung ke pohot bangke tum arnam against them beteta asornam ne panai hon hei pu bang pudam beteta arnam ne panan ka hon posina pakeng no positum cuma thadun tek nai ton bode la halo ninga chiri to wa alo bode tum itum ke no pen paba ora dur pen ke no to mar pen ning chiri tek po ton bode tum aso bang tai tum ning chibidam nangji itum next time pusinang la ke ning ka chiri ya kenang so the importance of repentance ning ka chiri ya kenang so kopi posin ning ka chiri ka kenang so lo pulutang te number 1 ke halo ning ka chiri la ke kachipa biji anat e japon repentance lead to humbleness de humility kachipa biji na rik fan e japon meskipun don balik tu lasila bangke itum kachipa biji ini kachipa thepen itum chipa biun po don mari tu lasi ada itum thek long lo isia richo ingkoi le si ingkoi ra chok si le pen ingkoi ra si kep long first tok lo ahap ame thang a charging shek lo an hum lo ame thang pan chipa bido pusipo ame thang pan chipa bilo la pen posi arnam ta pipulo ko nei no chipa bido mala so ahap pucho pusi arnam ba api ahap pan yate lo ton mali ton praise the lord arnam no petana lasinali le pen di tame ning ko so le ko pipo sa tenang do lo ko lake itum chipa bi na thu pan e chapo itum chipa biun po itum ning chiri le tek bapen ning chiri le tek itum chipa biun le ini chipa tek lo itum do har po ko tame ini chiri le tek chipa biun se nomor ini itum na sena ko pipo se ning ka chiri ya tenang so lo por dang pe ning ka chiri la ke dhorami ke plang ji anat e japon dhorami ke plang ji anat e japon thodan bole tu fan dhorami e pa plang po tu fan dhorami e pa plang po si itu na senang look along itu na senang look ang nei pikrener ke bang dei so krei thom na pen krei pilo itu na senang la dala si pulo jisu putulo nei nang tom phana pulang la medu kiru ngabang aphan hello la pen pharisi bang aphan kali hem ka chuwa hut ke arna mangno dhoromi pusila khatet lo pusi look chapter 18 verse 13 upon 14 nong pulo don malitum kadak pharisi le pen medu kiru ngabang alam lir sura dakato tum bahini tame ardom hem long dam sura tum arnam chardom dam lo la pen pharisi ba ka ekdom mang song uplak si sining na thup lang se lang bang pulo la lang pu ke lo arnam ne ke nang ba na son thak thak do si pu di ason tha bang si ladak kenne pharisi bang acha panar ja phersi pulo ladak alang lian ne ke chepathe alam se ladak pu tum lang nam sinang kresi long or nam neke bang ason tak thak ba amar kithi kachuk bai mate bai sa ke klem abang kali aposini na panang churulu alang le ne je chepin dak lam sipulo ne na panang churulu atheke neke labang so midu kirung abang ason kali irium bong paninian ne fasting and low an humlo pusiku lapene ne mar kelong anang bong phat campaign phantanang phanang pilu pusiku agam sining uplak se ane cepathe pangachipun dak panselang le arna mar domlo parisi ba medu kirung bang pilo tax collector bang claim ke tax collector bang pulo labang pulo seningan ta langa hesi labang ke arum tongkisi labang pulo kupilo labang ke pu bang ke aning citeng bom si pulo thola bang ke krege thom lom bon ta medu kirung bang achar arjap si sening anat lang hai hes that si aning citeng bom si pulo warnam neke papi bang ne phan engine sotha neke papi bang ne phan engine sotha usiki
lapana posi apike hem keciwa hurabang ke labang so medu kiru bang pan ke dhoromi posi lakhade lo posi pudon mali to lasi dhoromi ke plang ji nat i Japan do ninga chiru ki dan mali to si ning ka chiru pen ne ke papi bang lo posi da ke pu mati ho tax collector bang ke monda hala phalisi bang pilo puke ne ke papi mane kali ne ke pan ke pan na pi nini iruyam bang duidin ne fasting and nini fasting and ha ni la so sa lang chipin dak lo modala cepat bihe nege papi pa nege ciri pada bang pan ke aning ceteng si aning cirui lo biji kiru bang pan ke dhoromi usarnam lakhade praise the lord dan mari tu la se idum dhoromi na thi mane e Japan pon nege ciri la se la so menit pan tame tax collector pan arnam hem ka cewa ke dhoromi usala lakhade lo la se la son nak thakse idum non lang nam sinang ning ka ciri pan kopi pusa kenang solo purang te the importance of repentance long ninga chiru ekana so long dum nang lam sinang la ke nomor ke thom mang la lo arnam pen pachalang thu podon mali to itum no si ning chiru lo purang te bu arnam pen pothor tum chalang thu po aprang ke nang ile pen li pa pen mor bang ke arnam pen chi lo ving lo montre bi ilitum dong si ning chiru lo pa ba ot pen ning chiru lo pa ba ot to an chi olo di arnam pen bang lo purang te arnam pen ko chite bok khet po relationship bang ke best sen po don mali to nasi anam beraku puthot ipa jalan cukup. Nasi redak supu bahanya tumulong di thot aku tumlang nam sinang redak la penasong sedak pulo la pen alang li thur siap pulong cedam lo sipu. Ala pen alang li la phagalong cudun kharo ba tejo bong san ning ciduk lo alang li thur siap pulong cedam lo la pen pulu po ne pa klem tang lo po ne pa klem tang lo supu kibi bang la pen la tum aning arong cipilo sipu pikir po bang tamai oh sepo ingput kang boder bang tang lo arnon thanon sipo keng op thanon hala kepang tu tang akede INMLs ajon tu mukha hatra itum party chonang ini ngarong cipinang celebration nang sipo apika po bang itu char kan ban check lo sepo pa don mali to nasi kopilo ning chiru ke arna pe dehan ipa jalang ke product sepo ki bi mata hello feel lo chongda dan jilo apia ning chiru ipena polo che bang bang ke apota bam check lo pen dia tapi kapala tomo ko chite bok chelo apo pen to chura pet select to maning arong chip pilong lo pose praise the lord la se don marli tum itu marna pe halloween se me tum ning chiru lo pote tum marna pe thora ko tum chalang thora pet tum chite bok het tum doro dolong ro pe lo marna pe marli tum la se ning chiru ga kanang chipik balang ke halo itu lang nam sinang nomor pilong ning arong chipilong po kopi po se ning chiru kanang doma pote ning chiru ke la ke itum ning arong chipilong po skipo ning arong solo arna mate kala tum pen itu ning arong chipilong po skipo la sedak Luke 15:10 long la son se tok lo ne na tum phanang pulang la son thot se inura papi aning ka chiru pena pot arna ma pherang ke tum aning arong chipi arna malam pathak arna je pedonang ada ta son pulo inuna inut amonit aning ka chiru pena jok de indra mo aning chiru pena jok sining athak apherang ke tum ta aning arong chipilo si puton male to indra papi aning chiru pena jok sining athak arna ma apherang ke tum ta aning arong chipi si to har dake rejoice to aning arong chipilo nang le pen le si ining chiru ira arna ma ken givang lo puron te sining song arna ma ken latan ta me aning arong people hold that celebration po si puton male dak le aning arong chola pali pata pastor di kontra aning arong chola pali pata has sining song sining apherang ke ta aning arong chipi si lasi ning chiru ke pesa kenang so te itu ining arong chipilong po pan itu karab ane kenang so ba halo ta pali lasi non ba itu nang senang nomor polong ninga chiru ekena sot ko pilo purtang te nomor poke karjong kichi pen turbo karjong akichi pen turbo nang li le pen li yosi ning chiru re papa to war sidam bom hello to war sidam bom ana pen che hello wing purtang te nang li le pen li tum karjong kai ta kichi dok dok mali tum we are dead spiritually our spiritual life is dead itu mesti ning chiru re purtang te monta when we repent our sin itu mesti ning chiru lo purtang te ansar bangalahan lo rizal ke karjong kichi pena ko putho thurtupo don mali to karjong kichi pena ko putho thurtupo dak supo aki bilong le thol to na sina hal dak bangke asupo ke biya phiki che bang tur bangke pila po bang puke
lane support chido lo bonta non rank tulo ingbo choklo bonta non long tulo posikipu ingbo telo bonta long tulo lane support kibi ahur si chido lo bonta non rank tulo posikipu hallelujah praise the lord apo ningarong tik masalah bang solam pulo lane support kibi chido lo bonta non rank tulo posikipu arnam dalam sang Stefan ang pupod che itu makar jong kai ke chido la bang so maratum non kela tum kar jong tu rank lo pusi arnam tasini song arnam perang kete pencethan po ani arong chipi puton mari itu masini curi arnam yang di bang lo pura tante asila ke opi posini curi ke naso lo pate itu makar jong chilo lo posi tum reng supo itu makar jong kai kecepat reng ni pakai tum ning curi nang puton mari arnam yang di tum lana po mai tum pap curi nang po halo oke nomor 3 opi posini curi ke naso lo pate nomor 3 bangke ning curi lo te ke jok longpo ning curi lo te karjong ke jok longpo sini korin proxy cap long hidam sinang la first part abang bima inona monit arna maning hang ating kining duk pen an ajok aning chui lasi la pen ajok ke jok long apa pera ke hidam nan lo dak bang la first part abang la stok lo je bima inona monit arna maning hang ating aning ke duk pen ajok aning chui lo pulotang te kopi lo lasi la pena jok ke jok long sipu lasi menit ke jok long popusi boh dak kurina amon dali mate kurina sorapan abang solam pulo dan ada si karjong ke jok kai tum long. Okay, number 7 kopi posini nge chulo ke na sola pulang number 7 ke lo pap ka dia long po pap ka dia long po nali le pendili pap air down sidame itu pap le playing sex sidame hagor sang tibili son itu pap le la count it win sidame arna me tepan idia tet pojong sete mini curi lo pura tante tong male itu masih tem ning ka curi banga kena tepik pala koi posini curi kena solo pura tante pap ke dia ke long je itu pap dia long po itu mark deng pi siane so pilong silang namlo pura tante pap pe nali tem ning curi la baptism enom an ke arnam nali tem pap he dia po pap pe ning curi la baptisma enom an ke nali tem pap he dia po itu me pap do an pe ning curi si baptism ke anak tu, hari depan arnam apa dia terpupus, tanpa itu, lasi, labang itu data pap ke dia ning curi lam di situ, hano tanpa itu. Lap aku Luke 17:3 long, nasi lang namlo pura dah ada kepangke, itu korti ya nampong tame, aning curi lote pap dia nang ji polam situ. Jadi arnam jesi, arnam sinang dia nang short pura kali munit hian ta, kemarin jesi pap klem dat pen, nang li long ning curi penabang lo dalam kena dia nang ji. Lasi Luke 13:3 long sorry 17:3 long lasi tolo jong sinang korte pap klem lote alang lipan ing check nom lapan aning curi lo tangte alang lipan dia non arna malap tak anda pedana jong sinang korte pap klem lapan ing check nom lapan jong aning curi lo betul lapan dia non korte ya na pong tame tu munit ya na pong tame kacil dia serai nang jika aning curi lote dia nang ji pulang lasi aram talaga tu mai dia praise the lord lasi normal gitu nomor keblong nomor ner keblong ke jutsi lang namsina pap ninga churu ye kana sot ko pilo pura dale nomor ner kep ke kivir bate kichi penda chokpo kivir mate kichi penda chokpo Luke 13:3 long kuidam dasina chenam sila pali ne na pulang nang tum apap pen ning churu rete nang tum tala son ko se chinang ko jo pap pen ning churu rete nang tum tala son ko se chinang ko se don mali tum kar jong kai Hong ni ke citu cina kong oposi itu papen yang cina kong sekecil depan TV depan itu jokbo praise the Lord non ke citu silong ATP long jumlah nasinan ning ke ciri putak ahok pet ke ning ke ciri ke kopilo pulutan te ahok pet ke ning ke ciri ke arnama hukum dan malik ahok pet ke ning ke ciri ke arnama hukum bin nong lagi itu ning ciri nang ji pugelake arnama hukum bin nong dan malik itu jong si tum lang nam ji putela ke itum akam ro si tum thek long jiton mani tum akam 17:30 akam ane fikre proxy ang deng so hong kep long si lang no thek long ji tum pridam dasnang hakwa hut ke monir tum arna maphan akachini ne alam arna matha khedelo sita non we kadu ka we adim amonir tum an akahino akame hepen aning kechiru jisi alang li hukum bilu aning kecil je alang li hukum bilu pasi don mali dum
ning chiri pasi arnam hukum pilu da akam 1730 lo aposi ala ke arnam hukum pasi tu ning chiri nang kau kalahan lo acha ahok pe dalam ning chiri long bang kalahan lo ning ka chiri jimen ne pasi arnam cepaning ding bom ning chiri jimen ne pasi ahok pe arnam cepaning ding bom itu fa itu mesti pen itu pan nang kang sa sedat itu pan nang kelang ding itu mah henopik teme itu arnam nang lang ding itu pap tu hele klem te itu arnam nang lang ding arnam itu pan apa sung sedat ko people of ta ning chiri jimen ne pasi arnam aning cepaning ding bom pasi hini pitor thom la pen sit kep long ke la son sit tok ton mole to hini pitor thom la pen sit kep long tum lang na sina hini pitor ke thom ani so sit kep long di tum lang na sina la pu last person ni pu chot po bonta kivil be derchi la pen ka tu we tum ta aning ka chiru thek chi pan se lang li aning ka chi paning ding chot jo bonta ko pi lo pu ke bonta batu ta kivil be derchi la pen ka tu we tum ta ning ka chiru thek chi pan si arnam ke ka chi paning ding chot ko ton ma le tum ahok per bang ka arnam ka chi paning ding chot itu pan ka lang itu chok chi pan pot itu pan punishment ai pi pedet ai pi pereke itu maning chiri jimini pola ma hok per asi itu ning chiri maka kanang solo nombor ka thom long ning ka chiru ta isial limit do hok pet ke ning ka chiru ta isial limit do ton mole isial limit do also importance anam ta chance ta pichoti apisi ong portang te ning itu pan direct punishments na people ton mole itu me isial limit do hala so limit ateng ka situm ning chiru ten vek nai di hengno an klem ko ha last ko sini ke thi do dok sini chiri ko la kali ton mani to is limit do we should not cross the limit halo itum limit cross with nang ji aposi itum lang na sinang every truck ang den so truck lang lapuan apita ke kroy chi obuk lote halatum aphan ne aning pasiri thiji un elu bima halatum arna masapu aphan heng par thak sak bom si sak tu bom si rar heno patherak bom lo si praise the lord atala son si tok lo ade hek tengala son arna ma tu phating hon pik pik karjong akhir dan ta piji la peke kapre ka telen kidun lam ke than pendang lok healing power ke su pa me jo kon tu ga we arnam ti hon pana jo ta adan pipi la an arnam pa ting hon apita la tum heng no tu bom lu ani chiri re pura tang te halat no kan ke ni aning pa chiri elo sida astolong tok ibri sek sit long ton mari akhega la tamani bang se ala heng para pana thar isu pan sak bom lo kan pathara apo si se limit to isi limit hitum cross der pura arnam tala anam ke chipaning ding e don male tu si ibri tok long pulo isi la ana vitamin da ana ka hona pitala dum papla bom la pitala dum pani aning pachuri ke tu posisi limit tu posisi dum ni chiri isi limit asi dum ni chiri juna kita male tu nasi kristo ko ching hot hotel la pen chiri apor ki me ke long ho fit tu ini chiri na apor ki me ke long le tu ini chiri na non male le tu me je kong ke do hot apan ana pan peneson ke clap tu na hot aje kong tang kring hot le tu so aja kong tang kring ko le tu ini chiri na non male mesen me ho le tu ni chiri na mesen me pun ho le tu ning chiri na non male tu benang tu ke mesen tik ning chiri le ning hani klem ni bonta mo sungkrung apisi aning chiri rong ti mo sungkrung sa ning chiri rong di mesen me ada hot ke tu arna makam klem le arna nong pan kam klem klem mesen me ha tu ke no kam klem lok aprane mesen ke mo atum sungkrung hot de mo sungkrung ko sura tamani chiri rong ti la pa chok che don male tu asi mesen me rasu tu aning itu maning chiri na je don male tu biang li pen li ke kisung pan chong hona le don male tu nang li le pen li ke kisung pan chong hona le kisung ke posi ni chiri ji ko kisung pan chong hong nang le don male tu kisung pan itu welcome nang le don male tu tum kai lo itu me et ni pon ko si tum ning chiri na ji non mesen me et ko le ni chiri na jakong intang kring hot le arna pan peneson itu klem pir nang don male itu mintang kring hot jakong do tik hot jakong ke do le tu itu bining chiri ra arna pan peneson itu klem pir nang don male sering atha tum no ke long je pa ikhi dat arna na pi hot le itu ning chiri ra arna pan chima khalo na ichi ta le do hot
tangka maha ke dohole evangelist pantarap do na pastor pantarap do na missionary pantarap do na reverend pantarap do na berta ka me mission company tum cerap do na ikhi dar dohole mo ikhi dar ikla tangka maha be khang ta be luput kenang le dependent cerap dum thek dibana ka cerap thek he ne sakuri retire dare pisi arna makam klempo ke chok che dan mani to ne mo sakuri retire dare pisi arna makam klempo ka sakuri to ti kene government akam si klempi po sarkar akam klempi po mo ne ke sara hot sakuri retire hot sine ke arna makam klempo tar mane ke mesana por an ke sarkar bhasha por chipilo mo ke sar ke kriya por si kiun e hot si arna pana por chipi chipi ke arna pana ni sampo aposi mesen biar si tumar nam an ning chirui si tumar nam makam klempi na dito ngale to ne halang ni na pe bagi tu tu makana dam pone na situm la mesana hot hode arna panchama thalana khan pare krehini ade so silong pulo nang riso hut lasinang riso hut nang phan pinchong ba phan chema tha thunon kahino arni na pananing kanang le le ko kahino arni na pananing kanang le le ko le nang arna phan chema thanon nang riso hut le puse khan pare krehini silong pulo don mali to lasona ning kanang le le ko lasona kahino arni nang le le ko le kan tu pan made arna phan phan ka pinchong ma phan cema thanon je phan pare krehini silong kami pulo don mali to lasi ne sudan dera PCR nam kam claim si pugala ke ne ro namri ne make the church that hut ne make the church that sine bible puhi pugal bible puhi po pugel e no ne meng tang kring si tum bible puhi nai arna ma dom nagi arna ma kam claim don nagi don mari lasi pini li tum me phone me ra hut ne ending chirira arna ma kam hai tum claim pon na arna ma no kam dan na sine tha tum no e pedu no ko don mari lasi tum pini mesan me hole tum arna porki mena ke tum ni chirina itum kisung pa chona ne itum problems man itum virtual kam na ne mon tamen non mesan hut le tum ining chirira itum arna ma ke ni ma na an ke arna pe tum pap diasi itum kai che the mesan ko la tum seniang song ta itum ki jok long da si itum no e tame itum long po arna malam kar chu abang ko ne ma khat